Normalaken yam kana diala kontin barwani lingwasame to kon katibi konkeling tin ban lingwasame ajodana shana lat ke kwisa Sudan kananatin kontin la jipolo sin tin te Gaza chana right tin no take warga mecha gor no tichi kuma South Sudan chikandol kanatin kontin la Israel kata dana de Palestine de kanongre which ka South Sudan kajan ka jawlin kona magwasa me chatoga none chikume South Sudan chikan warga nyoka mi gor kene jan warga me gor no banyo yakel kan ye ne nyoka warga dan sha gor shana man shala da ne ti shana jalin ala kuma South Sudan chikan ala no chikan look kan man shala no ite ka kuma South Sudan mi chidwol ke kume Israel ke kwiko banitin konin te ka Gaza ba ka nangre wika South Sudan kene na mo shi tok jo mi kan laren wala ka shanka diokan wala shanka wal joka pai badak ron kine dangra wide jandangra wide dich ramala Minister of Foreign Affairs chela ronene men chalat jene baseless jene shi tok jene tele kume mi chidwol ke kume Israel jomo kwen ka gwade ni amedane chiwu chane ngajeno chi Israel chiga benrai wich kajuba chiga benene tie mi chikana lat dioga jeno jene chachu gujeno dong gorkano bane ti kontilla ji Gaza ke Palestine ba ka nangrai wich ka kajuba jenta dane chagu keje but kamisha ben report ta tama chitka gwazi dane chane jeling ano ichi kuma South Sudan chika dual kanetin kontin la Israel na me chalas ben ka Al Jazeera chalas ke mishale AP all the news media chicken ka jega mele rode kan na many kana shi talk ka gwaze da ne shi press mishal ke AP Associated Press chikala do ne te ne dang bakel tingen mandan le ro ne dang bakel to ke South Sudanese ne dang bakala to kana tiken ketet kamandana le rode ko kana shiga je ka Israel ala kuma South Sudan gene kuma Israel shiga je no alo shikala no ba ne de kontin la ji Palestine tin ta ka Gaza ba ka non ka Juba kire we ka South Sudan gen gwadan be gubtin ke be chektin ko wedian chaja dak ajan deal dan inshallah kume dung Israel kene dung South Sudan but chala do en discussion bo washi clear kana kon ngaje go ka jo dan chala but chaje post ke chaje link wi mon ke leon tama eno shi Israel kene ji South Sudan shi ka roi ke shi kan ladno e ba Palestine ba kanang rei wich eno ka South Sudan jo already en inshallah gwasa me civil society activists ude shal ke mun yakani ajan de chweje ude wi chodo mene Jen Executive Director of the Community Empowerment for Progress Organization Jen Jordan Chalat Kuma South Sudan Chajan Nokolong and Shikana Lok and ba native country la Palestinian ba ka nangare which kajuba Jen mishit kana me chi chuangano de ne to wedodian de kanu ala foreigns de ga bila de we dun and which mi mungo de tere shushka jana mo chechong anyoga jana nene mugor ga jano batika ne te jor ko kede banong re which de parliament de kale nyurten de kan ta dana ba kanong re we ka je de kan lat yo ko kore yo a chang de kale nong ka china matin de kanong ya kan lat jo mane a jana chilo de te long ke kum dung South Sudan kan Minister of Foreign Affairs wude to kujime me de cham me te ga memo ka won kan ne jana mdan la Foreign Minister chi yakani mate choi gwaza me wichodamo chala de wonene ajene joga kuma South Sudan no men shalat kuyen shawar ga gorko shalo menana shalat chilo na te dalong ko jenda na gorke gorko no bana let kel ko kuma lane diala ka goren wo bijuj biga let kel lada jom chedena me ke statement me shara lisa kuma South Sudan ka do badan en dong de Palestinian National de ngare wika South Sudan ke je ene warganen kon magwas me warga dan shagor kuma South Sudan kani shi kan madana shalat media kele kani shi tok jo me gor kane ka shang wal jokka pai badak ron kin dangang rawi jan dangang rawi de kani shi tok tele kuma South Sudan me chijek no ke kuma Israel ke tele roj me cha mat pin banor lat kone en madana shalat gwasa me kelo de molode de kon lingin wone ne
la kuma South Sudan no ka gwa Sudan me shi te delegation te ci jene kes wal ci bare wi ka South Sudan wa bikan ko biga balan mar ke mar dana de kana lat kam dien ke kuma South Sudan jen do be dana wa bika ke kan full detail ke me gor kana kana meling ban ngai ke jen wo men chala da ken wa bikan ko bi biga te kamal ban mite mi kana kulu binyo ka me lat kana ke kuma South Sudan ga do be dana de ne dialti de no re wi ke je kana kon ngai no tele mi cha ngaiten so jem kulu te ke je report ku kon lingan wo ci kuma South Sudan ci kan warga gorno men cha lat ken she chong anyok ka jo ma cha lat gwase me kume dung Israel kan mandana gurkano de netin kon tin la jiwch la netin kon tin la tinta ga Gaza ko ngai kon Gaza jen cha je teni ne de kon chal ke jia mas no kene ne de kontin la Palestine antigen winimi Gaza kene de kontin coalition ajeke ne de kondi luka bodan tamatin gorka kwan no kene de toni kene de wa an gorka no de relocate ki de nangwada dien ko chitigen chabet telekon misham kene ka teleputo gore masken ke cha shugo jeno de ka nanka wi Africa de koken so cha wi dok cha ka kwan Sudan by the way ka Western world chicken alar te ka South Sudan ke North Sudan la kan alaro Sudan kelo mete South Sudan tere de ka te Sudan la North Sudan tere de bala kan ideal shole North la kan ideal shole South Sudanese la kan shole Sudan so ikane wilado nene cha Sudan cha ja kwan kana Somalia no kan witin contin ba Palestinian ba kan angten mimo mishit kana me wader na gwaba kata dan ci Israel jikana lat keje ko mishane tin contin ta ga Gaza cha ga relocate cha ga nangre win ta totin gorgan odi tik den daro gwatin menimi cha wedien cha ja kon lat ko dorien cha ja dak cha ja dak jen kore dan ko cha ja buk kane tama gone no de ne dialde kan te kan kamandan la rode eno shi kuma South Sudan chala ngo kan mandana chala che tok eno kiman chala comedian of course chala comedian tangwan chala ke Al Jazeera chala ke jen AP pa ko ra kwide me eno netin kon tin la Palestinian de kan nangre wika South Sudan baden ta dan cha ta ma kula lat ke je mu ku kuma South Sudan ko warga ko la gor ke jemani o jen chalat comedian wan no e dong ci kum South Sudan ci mat ke netin kontila Israel ko ba Palestinian ba ka no re which ka South Sudan so cha na mo cha je chulok jen met kula tike letter me mi ci kala no cha lok kuma en go men cha la de ci tok tele kuma South Sudan mi ci je ke netin kontila Israel ko de netin kontila Palestinian de no re which ka South Sudan jome je nana gore de nywa ye kel ka ta dan ci kalat ke je kuma South Sudan tele neti banong ka je Gaza kan ne dang bakale chala de no be bere we ka South Sudan and so ne dang bakale ko ne chala de ka je South Sudan ti ci ke Israel kan ne me ngoda kana kon je tel ne ti ci seng man chalat ke Al Jazeera ke media ne ko kene ken quick ken so jen stel min dan ci kana lat ka jen war gadan ci kana gorna me ana ban ñogo jegal radian ci peru jen bi jen ñogane di ko ken ko de kan te ka ngaj morong ka tin ko na lat ka rodian re weka South Sudan ban ñogo jegal radian an wala shanga wal doko pay badda ko ron ken dang raw wi jen dang raw wi de diech anda mandu ni shang ko nyak en babay